Švajcarska kancelarija za saradnju u Srbiji i Šokart predstavljaju radijski serijal Igra istine. Ja ne znam kako vi kao radio to pitanje možete postaviti nama, deci od 16, 17 i 18 godina. Srednjoškolci Užica, Kikinde, Vranja, Kragujevca i Jagodine govore o svojim stavovima. Šta se danas u društvu vrednuje kao uspeh i ko je za njih uspešan? Mislim da su dobro stojeći poslovi, naravno u politici, također prava, građevina i arhitektura i također svi ti tehnički fakulteti. Za mene uspešni ljudi su samo sportisti, zato što oni jedino rade nešto korisno. Svi koji su na televiziji, oni su uspešni. Ne mora znači da je uspešan ako je na televiziji. Danas skoro svako može da bude na televiziji u vezi nekog događaja ili tako nešto. Danas su uspješni ljudi, oni koji ostvare svoje ciljeve i koji ne slušaju druge šta im pričaju, ne obraćaju pažnju na to, već sami se bore i ostvaruju ono što su htjeli, što su zamislili. Uspješni ljudi jesu oni koji su uporni, koji znaju šta hoće i koji su pametni. Dobro, i političari su uspešni. Današnji oteci se grade na osnovu koliko ko ima para, moć i koliko ko cenjen u društvu. Ko su uspešni ljudi? Pa onako po šablonu bili bi oni koji imaju posao, koji zarađuju sami za sebe, koji imaju porodicu, koji usputno imaju svoje slobodno vreme. Ali za mene i nije baš to uspešan čovjek, meni je to više ono što mene ispunjava. Mislim da mi neće ovo značiti toliko u uspehu o čemu ja sada pričam. Mislim da će mi značiti zbog mene same i zbog moje ličnosti, zbog toga kako ću se ja osjetiti kada odavde izađem, a da li ću uspjeti u tome, čisto sumnjam. Mislim da se tako može, ali da se dosta muči i da je to teži put. Cilj je večni uslov uspeha. Ako imamo cilj, onda možemo da manipulišemo situacijom i da napravimo od svake situacije moguću za rešavanje. Ja mislim da današnje vrijeme moć se uglavnom dobija na osnovu rodbinskih veza, to jest u Srbiji, a ne na osnovu znanja. Negativne ljudske osobine se veličuju, dok se znanje i poštenje u današnje vrijeme omalovažavaju dosta. Ne, mislim danas su uspešni ljudi, uglavnom ljudi koji se bave kriminalom. Meni su uspešni ljudi oni koji se opredeljuju za znanje, a ne za silu, ali sad gledano iz ugla većine svakako bi to bili oni koji imaju moć, vlast, to je sila. Po meni bi bio uspeh da završim fakultet i da osnujem porodicu, da bude srećna, da uspem da je zadovoljim materijalno i da imam dosta dece. Slažem se s njim. I ti dosta dece. Pa nismo se čak u vezi. Ja mislim da su uspjeli ovi koji su profesori, koji su završili, koji rade, imaju stalan posao, porodicu. A moje lično mišljenje je da je uspješan čovek neko ko sledi svoj instinkt i uopšte gradi sebe u onom duhovnom smislu. Ako govorimo globalno, dakle, šta se u Srbiji danas ceni? Ceni se to, ceni se da imaš para, da imaš škola, šta ćeš da obučaš, prosto to je realnost. I u školama, i na ulici, i u gradu, prosto svuda. Nosi se sa tim tako što nađem nekolicinu ljudi koji su slični meni i prosto ono kao kaktusi nekako uspevamo u ovom društvu, ali veoma teško, ali se nosimo. Koliko ja vidim, a voljela bih da me vara to što vidim, uspješni ljudi su uglavnom ljudi koji su uspjeli da se snađu, znači nezavisno od profesije, nezavisno od toga šta je ono što su žele, znači uspjeli su da nađu, ja kažem, neku rupu u sistemu gde su se provukli i napravili sebi neku karijeru. Znači da li ona donosi novac ili, kažem, slavu, to se sve zavisi, ali jako malo sam se susretala sa primjerom ljudi koji su uspješni, a zaista su uspješni u svojoj struci, znači ono što su završili. To mi se uopšte ne sviđa danas u Srbiji. Kada vidim nekog mladog uspešnog čovjeka, na primjer doktora nauke, koji je odlučio da ostane u ovoj zemlji, da promeni nešto, a pritom se trudi na bilo koji način, to je za mene čovjek koji je vredan poštovanja. Najprostije rečeno, cenjen čovjek, bar ovdje kod nas, je onih koji ima puno para i ništa više. Ne znam, ja želim da verujem da oni ko hoće da nađe posao u svojoj struci i ko se trudi može da nađe posao, ali kažem, zaista želim da verujem. Ne znam da li neka druga država nudi neku sigurnost, ali u ovom momentu kada treba da biram šta ću pisati, jako se kolebam, jer zaista više nije to faktor ono što meni leži, što mi ide, što mogu da naučim, već i gde ću možda moći da se zaposlim, da li ću to moći da radim u svojoj državi, što meni stvara jednostavno dodatan pritisak. Igra istine svakog dana od 29. novembra do 13. decembra na radiju B92.